Ese isi iri kwinjira mu bihe by'akaga? Ese intambara iri hagati ya Iran, Amerika na Israel yaba iri gutangira gusenya ubuzima bw'umuturage wo muri Afurika? Ni gute umuturage usanzwe wo muri Kenya yisanze ari kurira kubera ibiciro bya peteroli? Kuki ku mihanda ya Nairobi yuzuye imyigaragambyo, amapine yaka umuriro n'imodoka zahagaze? Niki gitumye abantu bane bapfa mu munsi umwe gusa? Kuki polisi yafunze abantu barenga 700? Ese ibi ni imyigaragambyo isanzwe cyangwa ni intangiriro y'ikibazo gikomeye gishobora gukwira muri Afurika yose? Tekereza igihugu gihagarara, transport zigahagarara, abashoferi bakavuga ko badashobora gukomeza gukora kubera ubuzima, abaturage bakirukira mu mihanda bafite uburakari bukabije, polisi nayo igasohoka ifite imbunda, ibyuka bigihana mu maso n'imodoka z'intambara. Ariko ikibazo gikomeye ni iki? Ni gute intambara yo mu burasirazuba bwo hagati yageze muri Afurika mu baturage bo muri Kenya? Mu gihe Iran yafunze inzira y'amato atwara peteroli anyura mu nyanja, isi yose yatangiye guhungabana. Ibiciro bya lisansi byahise bizamuka. Ibihugu byinshi byo muri Afurika bitangira kubura peteroli. Ariko muri Kenya ibintu byakomeje kuba bibi cyane. Lisansi yazamutse 20%, mazutu izamuka 40%. Abatwara amatatu, imodoka zitwara abaturage benshi buri munsi bavuga ko batagishoboye gukora, maze igihugu gitakinjira mu gihirahiro. Mu mihanda ya Nairobi abaturage birukanka na polisi. Imyotsi yuzuye mu kirere, amapine arashya, abacuruzi bafunga amaduka yabo, ababyeyi batinya gusohora abana babo. Ariko se ibintu byageze hehe kugira ngo abaturage barakare guke? Ese ikibazo ni lisansi gusa cyangwa abaturage bari bamaze igihe bafite uburakari bwinshi kubera ubuzima bukomeje guhenda? Muri iyi video tugiye kureba ukuri kose kuri muri iyi myigaragambyo yahungabanyije Kenya. Turebe impamvu intambara yo hagati ya Iran na Amerika na Israel iri kugira ingaruka zikomeye muri Afurika. Tunasesengure niba ibi bishobora gukwira mu bindi bihugu byo muri Afurika. Kuwa mbere mu gitondo abaturage bo muri Kenya babyutse basanga ibintu byahindutse. Imodoka zitwara abantu benshi zizwi nka matatu zari zahagaze, abashoferi benshi bari banze gukora. Ibintu byatewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro bya lisansi. Muri Kenya abantu benshi bishingikiriza kuri matatu mu buzima bwa buri munsi. Nizo modoka zitwara abanyeshuri, abakozi, abacuruzi n'abaturage ba buri munsi. Iyo zihagaze igihugu hafi ya cyose kirahagarara. Abatwara izi modoka bavuze ko badashobora gukomeza gukora kuko amafaranga ya lisansi yamaze kuzamuka bikabije. Bavuga ko gukomeza gukora biri kubashyira mu gihombo gikabije. Ariko ikibazo ntago cyari kuri bo gusa. Abaturage nabo bari bamaze igihe binubira ubuzima bukomeje guhenda. Ibiciro by'ibiribwa byari byaratangiye kuzamuka, ubukene buri hejuru, abashomeri benshi. Maze iyo zamuka rya lisansi rizari nk'ikibatsi mu muriro wari usanzwe waka. Abantu benshi bahise batangira kujya mu mihanda barigaragambya. Ariko se kuki lisansi yazamutse cyane guke? Impamvu nyamukuru yatangiye kure cyane ya Kenya. Yatangiriye mu ntambara iri hagati ya Iran, Amerika na Israel. Nyuma y'uko amakimbirane akomeje kuba muri ako karere, Iran yafashe icyemezo cyo guhungabanya inzira y'amato atwara peteroli anyura mu nyanja. Iyo nyanja ni ingenzi cyane ku isi yose. Niho haca hafi 1/2 cya peteroli ikoreshwa ku isi. Iyo inzira ihagaze cyangwa igahungabanywa, ibiciro bya peteroli bihita bizamuka ku isi yose. Ibihugu byinshi byo muri Afurika bikoresha cyane peteroli iva mu bihugu byo mu bigobe cya Gulf. Kenya nayo iri muri ibyo bihugu. Ibyo byatumye ibiciro bya lisansi bizamuka hafi 20%, mazutu nayo izamuka hafi 40%. Ibi byahise bikubita hasi cyane ubukungu bw'abaturage. Mu mihanda ya Nairobi ibintu byatangiye guhinduka bibi cyane. Abigaragambya batangiye gufunga imihanda, bamwe batwika amapine, abandi batera amabuye imodoka. Polisi yahise yohereza mu mihanda imyuka ijyana mu maso. Abantu birukanyira mu mihanda. Hari aho abaturage bavuga ko polisi yakoresheje imbaraga zikabije. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yahise anenga uburyo polisi yitwaye. Umuryango Amnesty International wasabye inzego z'umutekano kwitonda kudakoresha imbaraga nyinshi ku baturage. Ariko ibi byari bimaze gukomera. Leta yavuze ko abantu 4 bapfuye muri iyo myigaragambyo, abandi barenga 50 barakomereka. Polisi yavuze ko kandi abantu barenga 700 bafashwe. Ikibazo nticyagarukiye muri Nairobi gusa, cyahungabanye. Abacuruzi benshi batangiye kugira impungenge. Iyo ubwikorezi buhagaze muri Kenya, ibintu byinshi byo muri Afurika y'Iburasirazuba byo bigira ikibazo kuko Kenya iri mu bihugu bikomeye mu bucuruzi bwo muri ako karere.
Leta ya Kenya yatangaje ko iri gukora ibishoboka byose kugira ngo igabanye iki kibazo. Ikigo gishinzwe ingufu cyavuze ko leta yakoresheje miliyoni zirenga 50 z'amadolari kugira ngo igabanye ingaruka zizamuka rya mazutu na korosene. Ariko abaturage benshi bavuga ko ibyo bidahagije. Hari icyemezo cyafashwe cyo kugabanya bimwe mu bipimo ku buziranenge bwa lisansi kugira ngo igihugu kitabura peteroli burundu. Ariko ibi byateye impungenge kuri bamwe bavuga ko bishobora kugira ingaruka ku modoka n'ubuzima bw'abaturage. Ikintu gitera ubwoba cyane nuko Kenya itari yonyine ishobora guhura n'iki kibazo. Ibihugu byinshi byo muri Afurika biterwa na peteroli. Niba intambara iri hagati ya Iran, Amerika na Israel ikomeje, ibiciro bya lisansi bishobora gukomeza kuzamuka. Ibyo bishobora gutuma ibiciro by'ibiribwa bizamuka, ubwikorezi buhenda, abaturage barakara. Abasesenguzi bavuga ko Afurika ishobora guhura n'ikibazo gikomeye ku bukungu niba ibi bikomeje. Uyu munsi ni muri Kenya, ejo bishobora gufata ahandi. Intambara iba kure, ariko ingaruka zayo zikagera ku baturage basanzwe. Mu mihanda ya Nairobi haracyari impungenge. Abaturage benshi ntibizera yuko ikibazo kirangiye. Nubwo imyigaragambyo yahagaritswe by'agateganyo iki cyumweru kimwe, abantu benshi bibaza ikibazo kimwe gikomeye: ese nyuma y'iki cyumweru ibintu bizongera gutuza cyangwa Kenya iri hafi kwinjira mu bihe bikomeye kurushaho?